E o te fifia e whailo le whangatia i le whafonga tāpua i le atunu upe o nau wholawholatu o la umalo whaalo alungia i le afia finei. I le whaatawhiti o ngā ruenga o le fionga i le sui pārimi o le malo tuto o tasi o Samoa. Honourable Deputy Prime Minister, le fionga ia tuala te vanga poni fasio. Le nganga fifia mo le nganga whaftai whatalofa tuai i lau fionga, malo le sui fuamanduia i lau fionga le sui pārimia. Malo fo le tau ata i tute ma whaiwaro filima sa whianga iai i le nei fo yaso. A fio maia i le polokalame o le nganga ifo o whaiwa o Samoa. Malo le sui fua sa vea mane le whafonganga le pa ia maulunga o sio tātou atunu. I nei tūla le aso ia me se fo i le whaatawhiti o ngā ruenga i le nei tūla tāua. Lunga le tātou pol kalame o ngā ifo whaiva, malo le soi fua sa vea? Ia, tātou tau whaiva malo le soi fua maduia i lau o fionga. Ia, mātou fwoi o mabalu ma ia ma taulangi o lo whaafonga ma tāpua i lau i tū malo. Ia, ai tā fola i le fola mawalunga o le tamba le malo, ia whapea fwoi lau o fionga i le sui pārimia. A o lau o fionga fwoi, ia o le teitei fono po le Palestine leo le whaalapuputonga ma le asosi o fita ua ma le whaalapuputonga o fita o le taua po le Return Services Men Association. O a maila ua fionga. Ia, olo ule alofa lava le atua e fua ile ola ma le manuia. E ui lava le tele o lava singa fo i nei vai tau o tātou iai. Ia lam. Ia, ai le mona lava le mafanfana o lo manuia fo isi o tātou atunu. Ia la. O lo maua pea le toa. Ia, o lo iai fui tūlanga o whano noanga le nei vai taimi o no le toe sea o le tai o le kale si o le pope. Ia la. Ia, a o lo whapena o na malu pea le talo le tātou atunu. Whabalu ai fo i a o lo fo le tua. E tali tonu fo i sa vea lo whapena ia le tātou atunu i atunu mamao ia me se fo i o New Zealand nei vai tau ia e le langona o lo o lunga peala o ino le masina le so i fo mau le night tour le tulangi o tātou lalang nei Nā li leva. Moni au, le saunanga lau fionga le sui pārimia po lau fionga fo i le Palestine o le asosi o le RSA i le tātou atunu, e ui lava i le tele o le ngau sā ma tūlanga whapena, ia, e mai se fo le ngase o malo ma tūlanga lo i le tātou atunu. Langona fo i le leo i rama, nā so nafi sa u whai ai ia se whaaloalo whapitoa fo i, ia awa ia te tai o le kalesia o le tuua o le malo i le tamapa, ia ma le te tai o le kalesia o au Katoliko Roma i le lalulangi atoa. Ai, au te manatu le o se ese mai tūlanga o whai o malo, ma le tūlanga lo iai o lo taoto, o lo manino i le malama fo i mal whaafonga le atunu, ai taluai, ono le aso atai au, o se aso whaapitoa i lo tātou atunu, ma o le a whaamna tuina ai le soifua tautua, o le toa tele o le mamalu o Samoa, i au ngā tama ua whai ilangi le tulinga hasia, manisi o lo o soifua pea i le teminei sa lātou militino mawhita o le taua, ma taua ese le lalulangi, i le ngata na fia i le Pasifika, ia whapena fo i New Zealand, Australia, manisi o fita o lo tautua o le malo tele o Amerika. Sa i sao noa lau fionga i le sina tala upo o sina tala whaasolopito o le amataina o na whaavaele RSA to tonu o Samoa. Ia masaua i lava i tausanga ua tele se ia o mai i louwa i tau le veai oe o le Palestine ma teik whono o le whaalapuputonga. O le RSA po le asosi lea fita o toe foi mai. Na whatuina o le mafuanga sa whapea o na tulai mai i le tausanga te siva se furulima i le taualonga lua lea le larolangi. Lea na awa iatu ia New Zealand ma Australia e langolango le malo tele o Peletania le a fui vaitau.
Ia, o le ana whapenao na whano ai le to tele o fita a New Zealand ma Australia, whaita wafe maafe. Ia whapena fo ia fita o Beltania. Ai, sa awai ia nisi fo i alo ma whanau o Samoa i lea taua i Kalipoli po le peninsula lea i lea tunuu lea wa taua nei o Turkey. Ia. Sa awai atu la i alo ma whanau Samoa i lalo o le vaenga au New Zealand. Sila fia fo i sa vea e le tasiva sfurufaa na le vaitau na sa ineisia mani Samoa. Sa whapenao na o mailo New Zealand ma toe tau ave le malo Samoa le atunu i le taimi ai toe fo i sia mani. Ina wa fo i atu la New Zealand mai Samoa. Sa nga isa o tua le vaenga au lea New Zealand leo lo ta ua le Expeditionary Force. O atu lo i New Zealand sa awai e tuai fo i manisi o alum whana o Samoa. Hanga i sao lo i o le taua lea sa whaatino le tasiva surulima. Io, le tasiva suruono la ino o maea le taua lea. Ia, sa to tele le whale tonu tūlai mai. Ma uinana o se mea fo i sa whaate ia i New Zealand ma Australia. Ia pēla ina na whai e loa le polo misia ma lo New Zealand, whapea ma le ma lo Australia. Ia whapena fo i ma Samoa. I fita nei ma o latu a inga le ana ma le liu le taua. E le ma whai o na whaangaloina i latou, le iei le upu lea lest we forget. Yes. O le upu lana i tau ave pea e le asosili nei o le tau le RSA, o le Return Services Association. O i latou ia e tau aveina pea ia le whaamana tuina. O le nei polo misi a malo nei, e a fia i fo i ma Samoa. O le tatou RSA i Samoa nei. Ia wa ova atu ma le fitu se fulu tau sanga o whaatu pea. Talu mailo na amataina. Ma o se tasi lea o asosi pito i silion tuai. O na umi foi. E o mai le teivini nei. O la ola pea ma tau ave pea le lona matawhai oi lea. O le whaatinoina lea o le Anzac Day. Po le aso lea e whaamanatu ai. Ia le polomisi lea mo i lātou sa ma le liu le taua lea i le tasiva sulima. Ia o le tūlanga la nā o lo iei nei, ia o i mātou nei wa sa a waifo i tono le service i le military. Ia lewa mātou mai ma wha awau lea ngā ruenga tau ave pea, ia manatua pea i lātou. Malo, whaftai tā ua tele lea ngā o lea whaafonga ia le tupulanga fo i lalo vawa le atunu ai mese fo yo nisi o tangata matutua sa soifua mai le lava i tau ia po nisi fo i latou te manatua ia le tala fa'asolopito fo'i o iai se nisi ia te oe o suafa o tātou tangata sa iai i le teimi lea ia po nisi fo i ua fai i langi le tulingasia. O lea lava savea, mai o le ngaluenga tele lea a le asosili nei o fita. O le tapu eina lea o nisi o suafa o i la tau saa wai. E o mai le teimi nei e le o mawhai o na maua mai e le asosili nei. Nisi o tunga mau o lo ta uai tangata Samoa. Ai e le o makaina ia tunga mau nei. Po unmarked graves. Ia, o le ngaluenga tele na aolo iei le lisio i la tau sa awaiatu i le taua mua lalolangi, ia whapena fo i le taua lo na lua o le lalolangi. Ia, olo iei fo i lunga o le tatou maa whaamanatu. I lalo le wati lea i le tonu o le tatou taulanga. Ia, o le taua mua le nā, o lo iei le maa whaamanatu luma, o lo iei foi le maa whaamanatu, o le taua lono lua, o lo whapena o na whaasanga i Molisili Fia, na ma le tatou ANZ Bank. Ia.
Yo na o lo yele ma fa mana tu la to sa tau lo na lo tau sanga o le teimi le nei so vea o fa wa pe ale matu nga luenga ile fa ma pupuina o nisio swafo ila to sa wai ia wa o isi fo isa nga i le military i fiti sa nga e fo ila to vanga au i fiti ia ma fa pena na fa wa ila to nanga ia ile o ma ua mai la to i la lo le lisi o fita sa o ia tu New Zealand ma Australia o le ala ia ile tapenanga a mai le tato Anzac Day tai au ia o lo ia ile fufuanga o le atoe tapena sisi ma fa manatu fo o no fai foi singa tuai o le ma le la lo le wati na ia fai ona tu uma ia swafa ila to sa fa pena on au ia tu nei vesia tu lango le taua na dira o lo winga o lai e swafa o i latou nei lalo le maa le nā e lalo le wati ia whapena fo le maa le whaasanga i male ANC. O le sauninga la lea e whaatino le asua tai au a tonu e manatua ai fo i ma i la uana o patino lava ia Australia ma New Zealand. Ai e ai se whaaloalo fo i e a whea ai ma manatua fo i ia le soifua tautua o Samoa na malanga atu ma tautua o le military ale malo tele o Amerika. O le alawa sa vea, o le peina amata mai le Anzac Day o fitfita New Zealand ma Australia manisio tatou Samoa sa Hawaii. Peitai ua to telefoi ia tangata Samoa wa awa yatu ile nei vai tau o lo whapena o na au na i tutonu o militeli i New Zealand ma Australia o lo whapena o na whaauaule o nanga le teimi nei. E le ngata la na o fita New Zealand ma Australia na mali liu le nā teimi. A le fo ua whaitau lia ai wa nisio o lo whaitinoa pēr ma whaauaule o nanga le teimi nei. Mo le sile fia sa vea tu sai malau whaafisili. O lea e to alua se fulu ia veterans po ila to fo isa awa yatu ile taua o ila to ia sai lalo le vaenga au Amerika o lea ua malanga mai i Amerika Samoa ia e awa i mai le tato wha moe le aso atai au ma o lo iai fo ile whainga paanga a le tato RSA Samoa ma tato uso fo i o i Amerika Samoa yo le lawa ya ile ya inga ia e malanga mai la to de ile aso fa mana tu ile ta to Anzac Day ya e malanga tu le RSA ya ile aso fo e fa mana tu ai fita America pro le aso le o ta o le Remembrance Day mai o se tala fia ono wa to tele fo o lo malanga mai fo se va nga au mai America e au mai ile tato sauninga tai au ia whapea fōi a Australia, ia whapea fōi New Zealand. Pe ia fōlinga mai o se mea fōi lele ua o se aso e whapea ona fia ia tunu nei. E whaatasi mai. E ave ma whaatino le whaaloalo. Ia fōi na male liu, mai o lo tautua pe tono le military nei vai tau. Ma dia lava. O se aso tau o tele. Mai o le alana na o le ana o tau fisilia tuai. Ia i lātou o nisi ua wala ulia, ia pe ua ofo ina mai lava o lātou manatua, ia le aso whaapitoa lea, mo le Anzac Day Samoa, o le amalanga mai, ia veo fo i ni malo, ia po ni tangata fo i o le a mōli mau, i lea sauninga tā ua i le aso a tai au. Ei, o lono winga i ele whaapamboi o le awa ia tu fo i ma le komisina o le malo New Zealand, o lo o whaamautu i Samoa, ma le komisina o le malo Australia. O le mea masani lava, e awa i uma lava ia sui fo i o malo mai fafo. E awa i uma lava ia kaonsula mai mpasa mai komisina. O la to uma lava o le a whapena o na tuina atua la tu teo funga la au fo i luma o le maa whamanatu i lalo le wati. Ia e wha i loa lo la to whaloalo. O se aso matango fie le aso i la matova ai, o se mea na tupu. Ia wa vealea ma se mea le lei ona o le whanaunau ta inga lava sa vea
o le tau mawhai lava na iau na i le file mu i le larolangi. Wai pei o fita nei ma le foa i atu la tau soifua ma le ola. Ia le aua maua ai e tātou le file mu e meisol sa rutonga i le nei vai tau. O le aso la tai au, ia o ta pena fo i le vasenga leo leo, ia e le pe on sila fia. O nisi fo i o tātou leo leo, o lo fatasi fo i la tau, i tau whailea i le peacekeeping. Ia, peacekeeping. Tau whailea i la tau mission sia ia tunu mamau. Ia wa vea fo i nei la leo leo ma sui, o le whaalapu tonga le nei. Ia. Wa awai mai fo i leo leo i le tātou RSA, le whionga le komisina. Ia e meiso i la tau na awai atu i le service lea i no mamau. I lalo le peacekeeping missions. Ia. Ma le vaenga leo le Ramsey o le stasi fo le da o atina e sa fatu tono o le Pacific Forum e mwhaiona anga i atu o tātou leo mfisosani fo i le tausinga le file mo i le atu Solomona Vanuatu Papua New Guinea. Ia maisi atu nuu o le lalulangi o lo o anga vaai ma malanga atu. O la fusili fa mole lau. I lau fionga i le te fono po le sui palemia fo i ma le Palestine o le sosi le o le RSA. O iai sa utou maftanga ma so tanga fai pea ma ainga ma whanau ai lātou ua whailangi le fōlaunga. A po iai nisi o lo soifua pea a o atau sanga mātutua o iai le pula la ngoto. Ia ma maua ai lau tau so tanga lea i tala o le taua ma le tulanga sa soifua ai o lātou mātua ina ua toi ta liu mai ua mai ale taua. Ia whaafitai lava sa vea bo le fesilita ua lea. Enga o le si lea vaenga o le mātou ngā ruenga, o le sota inga lea ma a inga, e me se fo i o whanau, o i lātou sa awai atu le taua. Ia o lea lava e wha mau popo i mātou sota inga, e tau ai mātou o le insect family. Ia. Po se a inga lea o le insect. Ia, e oro ia so whapenei, wha manaturo le insect lea so lufu lima o apelila i tausanga uma, e awai mai uma lātou, ia o mai foi la lātou, ma mai lātou teo funga la au, ia pe o se aso foi le e mana tua i pea i lātou sa apena o na mani liu le taua, pe sa au na foi e vaenga au. Ia New Zealand ma Australia, ia po fea lava, Amerika ma Fiji ma le aso foi la lea, e iei foi le si tu tā ua o le insect day. Nga iei foi tātou tangata sa finau, sa whapena foi o na whano la tō soifua sa vea e le tau mawhainga o le tātou tūtō tasi. O le si lea vaenga mātou te whātāua ma ave i foi la ungo le aso. Ia ona o soro la tō fui sao e le tau mawhainga o le tūtō tasi vea o le sao tonga foi o le tātou malo. Ia lau. O le si vaenga le nā walanga sa tā ua i la o whaasoa po wa ova le sifuru tau sanga o tōna i atu i le whaamna tuino stasi o tātou tūtō tasi o le malo o Samoa. Le tala whaasolo pito i na ua masoe ma manua le fionga le tama hainga. E se fulu le sifuru ma le tasi isi tau le lea na tāma mo e atu. Ma whaapa u i lunga ina ia pui mai ia le soifua o le tama hainga i atu pua, tamasese. Ai na whano i fo i o lātou suafa. Sa o manatua i le nawa i tau. Te tau na sa ili suafa i lātou nei. E au fia i fo i ma na mulau ulu. Ia, ma i lātou la waki ma i inga. Ma i lātou ma ina ia ma whaiona wha maumawina o lātou suafa. Mata e o i ai ia se fuafuanga lualu ma mao le asosi. Ua mata o i ai sa vea. Ma dielau. O ngā o se vaenga tā ua lea. O te loa fo i wa mato mawaina uma tūlanga ia. Mai o le maadia fo i o le mea i le ngalo fo i ona o se tasi fo i o se tangata o te ainga iai. Mai le pea ia sa whapena fo i ona a fia ia i lea whalavelave. Ia pe o tūlanga whapena mātou te whātāwaina. Mātou te whātāwaina. Mei se la lea so whapenei. E momoli lava e ise vaenga e le tau e mātou
o le dedication ia i lātou nei ia o le ia i le vaenga whaapitoa lava o le sauninga tai au ia e whai fo i le vaenga lea. Malo, whaafitai tā ua tele le tātaluranga o whaafonga Samoa. Ua iai se tusinga ua whaamau popo ina ia mawhai una whaalawi loa. Ma tū mau ei pēr lea tala whaasolopito i loto ma nganga o tātou tangata ma tūpulanga whai mai mo le numanai. E leo iei se tusinga a le RSA lava la tōwia ona e leo se tūlanga fo i le o mawo iei sa mātou tāpenanga po se na o nei wha mau maunga o mātou mauaina. Ai iei lo manatu o le tātou whainga mālo ia o lo iei fo ia o tātou university o lo iei lātou le tomai ma le taimi ia o i lātou e sa ili tūlanga ia o te loa ua te le lava se suenga ua o iei le tātou NUS i le mata upu lea i le tūlanga fo i le lātou Faculty of Samoan Studies ia e whapena fo i le tātou whainga mālo a e se le tāu o le bea leo e o maia sa vea o la wha tupu manatu fo i le mātou wha la putonga ia a tonu fo i wai o leo o le tele lava o tunga mau se tulou i le taulanga nei o loo iai ma manino lava ia no whanga o loo ta otua inisio o tātou tangata tau o loa ia sa whapena o na afua mai iai le manuia o le tātou atunu ma le tautonga o tātou iai ma ele whaangaloina fo i lātou e ai a inga i Samoa maisi atunu au te loa foi o le ta ua nei o military families servicemen families e fo le muli ai tūlanga a ao lātou mātua e ola mai fo i whanau o le mea lava lea e ofu le toninga e o i leo e o i le ami e o i New Zealand ma Australia o iei se a inga whapena o lo iai pēr le background le na o le muli tai lava o le a inga fita e yo e sa vea o lo iai wa mātou i loa ia nisi fo i o alo o e na o i le taua ia o lo whapena o na mulmuli tu di vai lava i tūlanga sa i o lātou tua a o lo angai e tu i lātou i New Zealand ia po Amerika ia ma whapena o na awa iatu tono vaenga au a si sila sa vea i swafa i lātou ma whai o i lātou o lo tono le o lo lunga le maa whamanatu lea mai le tasiva se fulfa e o mai lava le lua felu lima o lo iai fo i lava i ngoa ia i tono le military i whanau ai lātou na mua i malai pe o i lātou fo i sa a waiatu lea matanga ia o lo whapena na mulmul tai ia i lātou e pei fo i lele e ola lava le nganga lea po le spirit lea i tono lea inga mai o le mafuanga foi na e whataua i le malo le nei le service lea i tausanga uma e ui lava ua le aise tātou aso malolo ia a iai lava le taltununga a iai le teimi e toi whaafo i ai se aso malolo ia po se aso fo i whaamanatu ai ma tātou tangata i Samoa pe o se tūlanga lea e o se aso o se aso o le ngata i whamanatuina o fita sa mare liu tasivas fulfa ia e pei ua whaataua uma lava mai na whai o lātou sao i sautonga o le tātou malo tāua tele lau whionga le sui pārmia lau whionga fo i le Palestino le RSA veterans o i lātou fo i mai le taua o nisi nei o tangata wa sili o na wa ai maua lalo i ai ia le tele o whainga mālo, mos whaatita inga fo i Amerika tasi le mata upolo vevesi ai, ia whapena fo i New Zealand. Whaamata i eise re, fuanga alu mamao lau fionga o le teite whono ma le Palestine, a vea oe o le sui pālemi ai, whai ai, ia se wha la potonga le ngata le RSA, o le Veteran Services moni nai benefiti mo i la tau, ma a inga o tangata nei muri mai. Ua te le lava swing sa vea. I le
le taimi o to tele lava I la tolo so I fua mai le tawalonga lua langi e whapea fo I le tawale atalua I nei Vietnam. Sa tau whai lava I a veterans nei moni benefiti matulanga whapena. Ai sa whawhaingta lava I le malo New Zealand, peitai. Wa alu I le pe o le se fulu tau sanga taluai. Na whai e lol tu la fono o le Veterans Act New Zealand. Pei fo I le tu la fono mua lea. Fatu a amana ai. Ia tūlanga foi o la tau sa awai. Ia. Lea lana a matailoa na isu ma ia mo medals foi ia mātou nei. Mo pine. Ia ma whapena loa na maua nai benefiti. Ua ngai foi I le tūlanga foi le mental health o fita. Ia. Ia pe o te le lava suinga o iai. Medical care. Lava, medical care ma insurance ma mea whapena. O lea lawa iai o Amerika ia. E mo I lava, e le lei lava le afune, le look after inga e Amerika o alato fita. Ai ono tūlanga foi o lato afianga e le mental health. Ia. Pe o ina e le o lava le support mo I lato na o lo afia le mental health. Australia ia o lo le lei le lato support for the welfare support mo lato fita. Ia a o tātou I Samoa. Ia o le o tō tele nisi o I nei. O le tō tele lava o I tātou o ainga. Ia o lo I nei foi nisi o fita mai o I Amerika. Ia ai o lo lava le tāpenanga. Ia o le mea foi le taitai ape a fua tu ia le o nanga. Ia ma le tūlanga foi le risk I le soifua o le tangata. Ia I mea nei o lo o maua I lātou le teimi nei. O le ngona foi na o tō tele o fita I New Zealand. E le taitai lava le compensation. Ma le tūlanga sa e whapea e te tau sa tua e o iai. Whaftai le li I bea whapea o leua whapuisia mai le soifua. O nisi o fita. Ia e te tau lava I le malo on vai whare lei. Ia ma look after. Ia I lātou. Tātala noa, whamata o se whātua whala inga lau fionga e le te whono ma le Palestine o le RSA. I se whale maoti ma se no whuanga mātango fie te tau o na toi whātu langai a wā o le tātu tala noa lava le RSA na le ingu pia I kanga ka mamisai. Ioe. Ai o le o se taimi ua tau ai o na maoti se whasi whanua mai le malo. Ma whātu langa le lei. Fau a toa le lei se maota e mapu I ai I a tangata. Nai lo o le fale le nā lo ta ua le lau se e le fale silinga misa ai ma o ngā ma whai e mele anga uma le lalorangi I le nano whanga. Whai atu ai fo I lau o fionga. Ine e wha mamaluina le atulanga. Sabea, o le fale le nā o le RSA. O le fale na fua I e Nelson, e Nelsoni. Mo le whala apropotonga le nei ma tutu unga sa iai. E tu mau le fale le nei ma le whanua. Se I wanga nā ai ua ma lepe le kalapu lea po le asosi nei a fitfita. Nono winga, o lea lava e mautu le asosi, e tau fui lana mautu le fale ma le nofuanga, peitai, e iei mea na tutupu. Lea ua I le malo le whanua. Ai o lo iai a le maa nai luma le fale. O le building, a le RSA. Ia e peitai la, ina ua, ia, o te buso titala no I le mea, a le tūlanga ia, wa o mai se tasi fo o tamali o le nei e tuku uma whatino e langa pāpia. O le tūlanga ia na tu e sau e fsoswani e whaile pā anai to ina, ono wale mwhai anai to ina, ona whatino le pā, o martua. Ia e peitai, wa nofo ia ma pe ia o lana ia ma whaingoa ia o la RSA ma whapena ana tūlai mai ia wa mau me foilele wale fiaru ese ia o lo on sai pea le nei asosi ai o lo iai tūlanga o le whaamsinonga ia o lo whapena on tau whaamanino ai le nei mea
Ia. Ai tātou tālia ia tonu e manino le ato le vai i se taimi. Malia na mo. E le tau o tele o le foa ia ne le soni le ngata le foa i o le no whanga le nau o wha mautu e le RSA. Ia foa i fo i male tu o lo iai i le fale tusi. Na pauale na o le fale tusi le o te mana tua nei. Ua o ka whau ngā whai mai o e whai mea o ngai le rola au su e kingi e. E fale tusi o F. Nelson. Ai, e o te mana tua. Ia to ina ma ma le wati fo i sa vea. Ia. O le wati le o iai nei le memorial. Ia. Po swafa o la to i o lo fa pino la to swafa i le wati. O le wati fo ina na fo i o F. Nelson. Ia. Pale tusi ia o le pine le na. Ma la. O mea na e tolu na fo i le teimi e tasi. Ai ma o te tali tonu walanga e ma sanno va ai e yaso ia i le toi ina matua. Le ota to mata o le fionga pelota i vao Fosi Schmidt ma le to atele o isi fo i afakasi tu lo le fa fonga mai le tunu o tatou toto lua sa mai le taua ma toi fo i atu o isa e vai fa bata isi teimi a mai al fa msidonga le wau te lo le ia le mele na tula i mai ai i le se tasi fo i o tamali isa i tonu le mautafonu ma le palemene le ana fai ai le pisinisi o la RSA. Is it an upgrade, you know, to a much more beautiful and reverend place as volele fa'aloalo i tangata malona image ioi ma toi fa'apipi i lola i le memorabilia o ata o na i o tātou tangata o lātou pine ma mea uma whapena i tonu se no fuanga e fa'aloalo i tangata ma mana tua ai anganga o i lātou ma lātou tautua. O le miti le na sa vea o lo matu tom fai au sia. Malia. Wa uma na ave le matu expression of interest. Ile malo matu te fia fauina se fale fonga fale tonu. Ina ia fa matu umai le fanua. Ave ese le fale le lo ia li teimi nei. Ai se matu to e fausia se fale. Malia. E whaatino ai le tūlanga le te sauno ai. Ia vea ma seno fuanga e toa manga ai ia fita o toi foi mai. Ailo le na ia pe whapena foi na nga ia tū le atunu. E se no fuanga e malu ai le atunu. E le toi ai ni fusuanga ma ni tūlanga whapena. Ia lava. Ia pei level tūlanga sa iai. O lea lawa uma na ave le mātou talo sanga. E fa matu mai le fanua pe matelisi ina le fanua po le ala le tūlanga iai a uma na matu talta noia matu paanga le ngatia sa vea matu te fai paanga ma RSA i New Zealand ia ma RSL i Australia ia le ala matu te lotu tele ai e ma fai lava na matu toe fausia se nofuanga ia e yailo na tau le leia pesa iai. Wa iai foi le ngō le fale o le Ansec House. Malia. Ia ai tu sai o no le fa fasili. Ia ele se mea sa fa laulo ina le mea a le wo fa ilo atu. Ono le nganga tonu le na ia toi tapu ele mamalu. Ia ramo. Ia mai se foi o le seno fuanga fa eu na mau pe le fa alo mo le file mu. Malia. Ia ta ua tele o sisi pito po sisi vai ngol fonga fale o le a fatino e fo le pe se museum la ta oto ai nisi o pine ta oto ai fua ta oto ai la ei sa faunga ta oto ai a o penga tuai ia manai tu sing o le mele na faunga ai fea ma fea le ale tausang e tai se museum ya o mata anga ya nga ia tu ile tu pulanga televou ia mamana tuai i la tau ola u fisili muli ta te tawalunga iai ia fofola mai ra po le ase tūlanga le ai le por kalambe a le teimi a matai ia le wha moe le babe ao anane. O le polo kalambe lava ia e a mata o na taunu watu le au valaulia i le afo le lima i le babe ao. O le kwata le ono ia na whapena lea o na whatulanga mai le savali a le RSA o le RSA parade ia po le savali whaalo alo lea a sui umo le RSA
ya fia fo I ma leo ya fa pe fo fita o au mai New Zealand ma Australia ma Amerika le aso taiao ya ma sui ma veterans u molo fa pe na ona au mai le tato parade le aso taiao ya ta ina la ele fa ile leo na nga I mai le le wati ia na lo fatali tuai ia le valaulia ia ole na failoleo tu lai faralo ina wata no mai le ole malo ia ole aso fo ia tai au ia o se aso mua le wa fatasi uma mai ai ia suio fondo le sitofia na dila le wa talia le vala au le RSA ona fatasi mai la to taiao sitofia fo isa vea o le sunga il malitoa le wai nei malitoa mo malitoa o le fatamalea o le RSA all right io ma o ia fo o le the longest serving member o le RSA ia o ia o se veteran from Vietnam le temio le tawai Vietnam o le fatau le aso taiao ono le wa be nei ia ma sui o fono ia o la fapena ona tau o ina ia le pale mua o le whaalalo lea mo I lato uma sa man liu le taua. Dila. O la whaatino le service I le tau le ono. Ia o le mea masani lava, ia o la iaina I pesepesenga, ia o la whaitau fo ina I poems fo ie, ia whapena fo ina avitar sanga, ia ma moonga fo o tātou li nei vai tau. Dila. Ia, I se mea e ono o iai li nei tau whainga o le tūlanga ia o le whailo le file mu. Ma amana ia I lātou na āfua I tai ao le saurutonga. Ia na whapena lea o na hanga I mai le savali ina wa maea le service lea, le dawn service lea I lalo le wati. Dia. Hanga I mai I le mea leolo iai le maa wha amanatu o le tau alonga lua lalulangi. Ia whapena fo ina tu atu te ufunga la au. Ia na toi a ngai lo lea I lumo le wati le solo. Ia ma ngai mai lo I le whaina le lato ice right. Ia po le tulai whalo alo fo I le I malo, I le ao malo, ia whapea fo I valaulia. Ia na ngai mai lo le I lumo le whalo le malo I le fo. Ia ina la whata ape el savati. Ia o nā ngai lola ia I le whale lea o le STA, o le whale o le tatou turis. O ina o le a whai ai le President's Breakfast, ia, tali nā tatou malo e se malu o le tai au. Ia ma whai fo inisi saunuanga a le Haikomsino New Zealand, ia whapea fo I le Haikomsino Australia, ia whapea nā fo inisi o veterans. O le a aui mai I le asoa tai au. Ia o le polo kalame le na a olo iai se tāpenanga fo I le afiafi I le tau le whā I le compound le a Australia ia peo I nā lea o le walau whaloalo fo I le Haikomsina Australia na ia whaatasi atu I nā e whaina se fia fo I le aso a taiao I le vale o le whā ma le valu I le fia taiao malo tau o tele leo whaafonga mai. Yeah, also in Malota Fiat Watu, because I can just imagine the atmosphere, the environment, and building up to this wonderful event. First of all, on Memomua, I want to personally my greatest gratitude, honor, Loa Fuito Sango Tamafuta. O e iai pe le aonga whaaloia sa tui nātu whoilo soifua le fita New Zealand nei. Ia ma whai ele nā au nanga. Ia le awa e ofi mai u whai o malo. Ia o lo o wha au pēr le lofa ma le manatua o le tautua au tātou tangata. Ai maise o tangata lau tele I so se vaenga o le fita ma le military pe o le fita o le vasa. Le Navy, po le fita le vate o le Air Force, ia po le fita fo I le lau le military. Vatu fa maloi lau fionga le sui palebia. Ia, a vea fo le nei vai tau, le anga ua
o ngā tusa lava male se tasi o na vatau o le fionga ia Pope Francis ia tausia le file mu ma ia apa i le anga alofa ta ua i o nā sābali te tele e o mai e le whamna tuina o le soifua ia ma le ola tautua ina ia sa oloto sa moa ma le lalulangi ia whafteitele lava mo le tātai mua wa o fo i sa moa i le tāua o le nei talandoanga la fotu la fionga au te talo ina ia maua le file mu le aso atao ia mai ia langi le lei ma matango fia le aso ma ia ta oto i se tūlanga langu tonu e matango fia ai me uma ia sao noanga buri mai la fionga i le sui panbi o le atunu wa momoli atu le ngangol whaftai so vea le nei tūlao le aso ai meiseo se avanoa wa mwhai e o na talano atu ma fafonga atu fo i le mamadu le atu tawala atu le tatu wala leo le tio Samoa ia meiseo po kalame matango fio lo ngai faiva o le tūlanga tāua ia wa umana whailo le tātalanoanga o no le whamoemoe lava tai au i o le nau o ta oto atu ia iso matou manatu o la matou tau mawhai e whalai watu le tātou pe atu sai ma le se finangalo le tātou le tio na ia silsila foi mwhafonga le tinu i le me leo sa tātalanoa ai ia mai se foi lona tāua e se foi le vainga i lea i me tupu i lea tai au ai o la tau whai le e watu le tātou live ia mo le whafong fo i le tātou atu nuu i nā i New nei. Ai o le nganga ia e whafse atu mo le avanoa. Tai. Ia e moli atu fo i le mātou whamalo e lau fionga sa vea. Ia mai se fo o le tātou le tio i le tau longolongo i mea le lei. E ile manatu se taimi to e whaise tātala. Ia tele a mea tāti fia tala noa ai. Wa lewa fo i na tā mafuta sa vea. Dia lau. Malama lama fo i leisi. Ia, o le tā whainga o whatever. Ia. Ai, te telefoni nei mea i tauna o whasoa tuai. Dia. Ia wale whafunga anga si o tātou atu nu. O lo moli atu fwoi tālu sanga. I le tātou atu nu. Ia, nā i New Zealand. Ia tātou aua pēa le file mua tu sa ima le aunga liu le aso atai au. Ai, lo whangia le atua ia tupu matamali ia me se fo ia alu ma whanau o le atunu o lo whapenao na lala mai le nā atunu ia ma so se tafo le lalolangi o tatu ia nei ia whamanuia le atua ma whai pēa le soifua ma le malosi tai ia maua fo iso mātou ola whaftai mo whamanianga mo le aso atai au ia tātou to e wheloa i le langi ma le lofa o le tua. Ja, alo whaftai o leo o seu whanua le saunoanga ma le lenga fo i le fionga i le sui pandemia a o le pelestene ma le teitei fono o le whala puputonga o fita o toi fo i mai le asosi o le Return Soldiers Services Men i te tono o le tātou tunu. Ma duia o whaiva le aso atai au, whape fo i le wha moe i le sauninga. A mata mai le tai au se ia tāua lunga mea oma. Ia iai le wha malunga ma le anga le lei o le atua pe a wheta alola ia mai se fo ia mātango fie le tala o le tau ai mo le teminei mo onga le lei nā ma alofa te le atu ria tele ma lolonga ma le nganga i fo o whaiva i le dei aso wha soifua ia lau fionga soifua Savea, soifua Samoa soifua ia le nā Samoa tau alunga atua i le talandoanga ma le fionga le sui pandemia ia ai mai se fo i o le teitei fono ma le pelestene o le asosia fita na malanga i le taua ma i lātou o ua māliliu ma fo i langi le tulingasi o se aso tā ua tele